ngasi numida wenam phongkiba tongan tonganba manipuri sephongsingi amasum thokiba thawdo wathoksingi maru oibe I pausing khongatsaraga manipur top channel gi maikaidi gi mayamda share tawzigi ahanbada financial year gi manungsana thadorakraba sel karigidamak thadoraktribano kemega sandra center na manipur sarkar da hanana pirakraba MJNREGA gi fund kadaida sizinakhrage haibagi marik sumba manipur sarkar na thambiyu haina congress ki maikaidi gi appeal tarakli ngasi Imphal gi Congress Board na pangthokiba paumi singa unabagi thoramna Congress ki MLA su oiriba Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson ke Mega Sandra hai Bharat Sarkar gi MJNREGA na malemda praja singbu thabak pibida record chalibane adubu khwaidigi lebak thiba mana Ministry of Rural Development Department of Rural Development na job card holder singi amadi PII singi damak state sarkar gi MJNREGA state employment Guarantee Fund account Mars Taragani Lupa Crore Samriga Marfuga Mangaga Lak Yankai Lising Humdraga Manga Sanglakre Kumza English and Kundagina Kungamatwagi job card holders in the Tabak Suki begin to meet Yankai Nirongi liabilities late financial year Gimanung Sana Tarakraba CLC Karigidama Funasi Tadoktana Lady Beno Senfamasi Kadai de Lake Kanana Lokre have the BJP Lingana Sing Dopam to it. MJNREGA gi thadaragliba senpham singasi phanghan pham thokpa miyoida phanghandribanina senpham asi lana sejina thokre haibisi masana tagle fan asi atopa department natragana atopa scheme singda sejina thokhibara haibisi singnarakle fan asi lana sejinarabanina general finance rules ki rule 236 clause 1 violate tawre maramaduna Manipur Sarkar gi principal secretary finance Rural Department ki Principal Secretary amadi Accountant General gi mathakte action lokhatham thui karigidamak sarkar na hausi pau action lokhatana lairibano official singasi mathau tawdre fund singasi kadai de sejinari haiba khangdri maramaduna makhoi gi mathakte action lokhatham thui detail report ama miyam da amadi PRI da sengna detail report tawba ama PBU sarkar gi thabak tawribisingi tolo pibdasu oirabasu project amadabu oirabasu senpham adu sizinakhrabsu madu Manipur gi sakhotnabagini maduda kari haiba lairoi aduga seng madu madi miyam na khanganpham thoi haina sphungdokhi miyam gi thadaragliba senpham praja singda phanghandaba haibisi illegal oiba public ki mayok taleba sarkar ne haibisi takle haina su makhatana phungdokhi amas makhasa tharakpoina topa pau khranamuk matik saba miyoida principal oihanbiyu student union UGC na piriba guidelines ki matungina principal oiba matik saba RR suba khaktamak principal oina hapiyu haina Mayai Lambi College Yumnam Huidrongki student union na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada union asigi general secretary Abid Hussein hai UGC gi sana kanglon gi matungina oja oibagi criteria suba khaktamak principal oina lehanbiyu matik sadaba principal lebedigi mahairoi amadi ujasing gi marakta khatna sainaba yorakadore masagi mathau masakhangdaba principal amadi ujasing athubada mari leinaba director commissioner amasum education minister ne action lawiyo regular principal hanna interview famlaga oibada sahi manga dagi hen oiba yade dobo in charge oiriba college principal singna sahi tare nipan mapan retired tawdriba maramna college asi yon thokadore maramaduna thuba matamna college asigi principal sindokpiyu matik saba principal thabir o haina spawsna makhata ki atopa pawmanamo miyoi amana thama subna saba konagadaba polam singen thokre India gi Hyderabad base tawba sahayata trust amasum USA da base tawba Indian Muslim Relief Charity IMRC gi sahi khudingi malem gi tuan mafam singna satharakpa por feeding program gi sor amoina Imphal West ki Pawitek Mayalikai da khulasi gi miyoi sahumda thama subna saba konagadaba Ramzan gi khudol polam singen thokre miyoi amamamda yenthokiba thama subna saba konagadaba polam singa dudi seng kg taret asa thau liter ama tilhau kg ani hawai kg ani sini kg ama alu kg ani sanam kg tangkhai kismis samana lasa amadi thum kg ani gi polam singni Manipur lengang na piba pandemic COVID-19 gi guidelines singa na pangthokiba khudol polam yenthokiba duga mari lainana Sahayata Trust Hyderabad amasum Indian Muslim Relief Charities IMRC USA gi Manipur state na coordinator MD Rais Muhammad na phungdokibada miyoiba amana amagi mateng pangna duna sapmanaba punsi marel harau tayamna nungsi sana na hingminaba haibisi taibang sema mapugi apamba
ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ COVID-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯣꯁꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯁꯝꯃꯔ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯃꯔ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 31 ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ COVID-19 ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯖꯔꯝꯒꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,82,82 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,2,912ꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 194 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5ꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ 69 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯅꯤꯠꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯕꯨꯠ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯆꯥ 3 ꯂꯩꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯈꯔ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯂꯩꯖꯕꯤꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 11 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯨꯕꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯩ ꯊꯪꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯎꯃꯪ ꯑꯃꯗ ꯐꯨꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯎꯃꯪ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯐꯪꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯕꯨꯠ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯗꯒꯤ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ 14 days COVID curfew ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ CM BS ꯌꯦꯗꯤꯌꯨꯔꯞꯄꯥ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ BS ꯌꯦꯗꯤꯌꯨꯔꯞꯄꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ COVID-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 18ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 13ꯅꯤ COVID curfew ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ curfew ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6ꯗꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯞꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯤ curfew ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ COVID curfewꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯄꯨꯡ 23ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 53 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ COVID-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯑꯣꯛꯇꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯒ꯭ꯔꯥꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯀꯥꯝꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ